14. oktobra obeleženo je 80 godina od oslobođenja Obrenovca u Drugom svetskom ratu. U gradskom parku na spomenik poginulim junacima vence su položili predstavnici gradske opštine Obrenovac, grada Beograda, SUBNOR-a, ratnih vojnih invalida, političkih partija, kao i građani Obrenovca. Odbornik u Skupštini opštine Obrenovac dr. Nenad Bjelica tom prilikom podsjetio je na hrabru istoriju srpskog naroda i saveznika. Je tačno 80 godina Treći Ukrajinski front Crvene armije pod komandom maršala Tolbuhina zajedno sa Narodno-oslobodilačkom vojskom započeo jednu od najopsežnijih vojnih operacija u Drugom svetskom ratu, koja je počela 12. oktobra i trajala je narednih 8 dana i završilo se 20. oktobra oslobađanjem Obrenovca, našeg glavnog grada Beograda, i proterivanjem Nemaca preko Save u Srem. Inače, maršal Tolbuhin je bio jedan od najomiljenijih vojnika, da tako kažem, u posleratnom Beogradu. Beograđani su ga obožavali i kao zahvalnost za sve ono što je učinio, osim što je bio heroj, dobio jedan divan abažur ručno rađeni u obliku planete Zemlje sa srpom i čekićem. Dobio je naziv narodnog heroja i dobio jednu prelepu ulicu koju nadam se da svi vi ovde veoma dobro znate, koja ide od Slavije prema Crvenom krstu. Bjelica je u obraćanju govorio i o potezima koji su umanjili značaj pomenutog ruskog maršala. Vlasti nakon 2000. godine jednu od prvih stvari koje su radile, one su izbrisale maršala Tolbuhina sa mape Beograda. Siguran sam da niko od nas ovde nema ništa protiv ni Mekenzija, ali ne znam šta je maršal Tolbuhin toliko zgrešio. Napominjem da su tada našu državu vodili ljudi koji su vodili Ministarstvo odbrane i koji su tada govorili da sve srpske tajne ne vrede koliko tajna pravljenja Coca-Cola. U Varšavi na obeležavanju 80 godina početka Drugog svjetskog rata, verovali ili ne, nije pozvana Rusija. Nije pozvana ni Srbija. Rusija je u Drugom svjetskom ratu izgubila 25 miliona ljudi, od kojih 600.000 koje je dalo život da oslobodi tu samu Poljsku. I jedna od prvih akcija na teritoriji Poljske je bilo ono što mislim da je jedna od najkrvavijih stvari u poznatoj istoriji, a to je oslobađanje Auschwitza. 600.000 Rusa je dakle položilo život da se Poljska oslobodi, a kada uzmemo ceo taj niz od 14. godine i ono što je Milorad prošli put kad smo ovde stajali govorio, da je sve to bio jedan sukob, Srbija je u tom sukobu procentualno izgubila najviše ljudi u poznatoj istoriji. Sve pomenuto su dobro poznate činjenice, rekao je Bjelica i dodao da se u svim evropskim medijima, osim u Srbiji, vodi kampanja protiv Rusije, a i to govori u prilog tome da se danas radi na reviziji istorije. To je poruka koju bi želeo i sa kojom bi želeo da svi danas odemo s ovog mesta, zato što se odlično sećam vremena pre 10 i više godina, kada nas je na isti ovaj dan i ovom parku bilo svega nekolicina. Neće mi zameriti nekoga, ali sada od Milorada, Đoleta Komlenskog, Novice i dosta vas koji su danas ovde, nećete mi zameriti što ne mogu sve da obuhvatim i svih da se setim, ali to su ljudi koji zaista jesu sačuvali sećanje na ovaj dan. I nije sećanje to koje je važno, toliko, mi smo pre svega dužni, a dužni smo ovim ljudima nad čijim kostima danas ovde stojimo i koji su nam obezbedili 80 godina slobode, dužni smo Srbiji, dužni smo Obrenovcu, dužni smo našoj deci da čuvamo i baštinimo tradiciju na ovaj dan. Jer narod koji se ne sjeća svoje istorije ne može da se nada da će da ima budućnost. Istorija govori da su se hrabri srpski narod i brojni Obrenovčani usprotivili tada moćnom neprijatelju koji su uspeli da poraze i oslobode najpre Obrenovac, a potom i Beograd.